Kasadelia, Monet Ban Bajoyong ng program sa Bajoyong ng radio station. Ranwat ay ng Bajoyan walian dikichkan chorus maban pagpagaranwat ng sa Bulmatay radio station ng Bombay. O Jianggi uyag tungod sa karatan wow lapan. Kuburan kalabakon Bombay wow nagi isananggan ko likon ko nanalong ko nangkanyay ko. Wawan kembali lang kay ko sa umpalchi ka chorus ng talian chiyak. Wawan lagi kabnan ng Bombay, Korean kabnan ng Bombay, Speaker of the Legislature, Honorable Members kan chorus ng Momotan Legislature, wawan lagi Chief Justice yung mga sangko kung kan chorus yun, labalab kasumpal kan chorus ng talian government, wawan kembali uko kasumpal kan chorus ng talian Momotso. O wawan kumele, kaunan panaynagan, o balban panaynagan, papanunukan chorus, o kupur chorus na kanyang paypayong sa Bulmatay program ko sa Diyan Ramaj. Ramaj sa Bajoyan Station, pasan ka, we are programe yung maban sa uso, kawit pan, irogan mapit, kabal na may waiting Bajoyan, violence against women, the domestic violence. Mani sa Bulmatay, masan na Bajo kakweweki. Saman mo sabay rekan, maging kamatagala, kansay swatiyala, ukan po at ang mamauran nonoman, sarigan, tabig babagan ng panayni. May kot ng program, Kosantian Ramaj, kalam. Kaya, mohon, atay ban Bajoyang ng kalalabanggan, makaunod tabay, kawin, uburagan, o miro that eliminating violence against women that pasurela te kachikala kapalan iya kawat te lamay di o sarmigan ay ng Bajoyan tingalan kaya sa umawo pagbaso iraikan bagan sa uso kaway uburagan ng Bombay ranwat ang lapit irawat chay when Bombay bachin yasanay when ranwat sa Bulmatay sa kawitan mayangaki the Honorable Shelton Chinet Bawiya Chairman and Committee and Person Mao ng Momot and Legislature Aman Lee Nabiliang Bachong Bayay Bais Lululin Santos Baranwat Tuya Eliminating Violence Against Women Coordinator ng Government and Kanta Kakabachabach and Win Micronesian Babil Bachong Aman Lee Mawiya, lawyer to attorney on Micronesia Legal Service, Mrs. Persiba Miguel Aison. O Branwat, Jayben sa Balmangi, waliyaban mapulabul riyaman, aman painagap, aman managap, o waliyaban mapulabul painagap, yay Miss Luan Kilmeda, Mawiya Secretary ng Activism Youth Council, Ranwood. O mana ka pa man nagkachong, Kuya William Mapulapul, yay Mr. Truman Malarma, Ranwood, we are President and Youth for Change Organization. Ay rin pugat, magkaunabata, parin ka kaway, kupuragan ng Bombay Ranwood, ang mapit, iron kapal. And we are going talamay li o sarikan magwiwiyawi ng Bombay lang ng Wichika. Kalalabang ko na patuwan ko nungta kung kagkalma sa Bulmatay mamasan takawit pa ng rogan ng Saysal o trayban kodyong ng kalalabangkan magkaunabata o yung patuwan Chiangki kalalabag koyo o tokegi ilan sa kawit kan chorus kalalabag koyo
mayay yatuan acaiban kak sabon man kita wenton payew mesojo parcungalan ki isabon man kakabal and wiyakaw telamay magintoga iraili yakan oserikan oiman batuan pagi ma the Honorable Ned and Kapchabiyata Mamasa Mikalabo kakawin kan kapit kalabo. Kalanan kami moderator on supplementary finances. Amoni ba patola mo ya, ay men patola sa karagita may ito sa karagita ko ni wow. And padan la pepegan metianer peginas. Yan gagan patola song mangiran awit mesansaler. Ipatrowan kapitalang kamutan ko sunod na paano palihire makom sa sadargidan ni April bayo kurma April issue siya kita siya ko na mawiyala kamutan ko sunod na wali siya kwalo wala bunyala siya kwano o kamanaman la o yala kusinatin Bombay na nambe tuwaw el limay sa guanaw isag issue me inapuiti o ya babaan uya tipen pacukulan o bangka gan selikiti anu macam upain uwayu takapetera ma memen ban tiara kita ongnen uyakawe abuse takame li siri ni sotakara ri kusunet wet me ipatrawan kamel me itu kusunet me mie anso samalara ko so parke samalara ko me witigan na nebesam songan men kalmangi imet nyorla me ban gaken sakar kita me mir ko senet be ai tungal bogo sang perien ko fokusenet biye ongnem kakela ka mani banul ko talai mai banya ko si patrowan be kakela we go an executive branch and Bombay state government in duan ruasan pasang maral tumol pogo kakela aimet mai mina kawen patuan sabar kita ni orlap o mamiran kalbak nakan kabisiti itu ar sabar orlap ibang patuan so kalani ko Kalau kami senador buat kapel proposal sebelum macam kalau bangkan mai nak cari kapel parti yang pun kalau bang nombor 10 Bapak tokan nilai pinakapulupul Best Luan Kilmer. Tama kung kami nilaguma. Bombay aban sa pulman ki sa magkusunod ma-present sa Senador Honorable Ned ako sampalang magkulupul. Kita melele me chai kuin pulapul chai me uya pasan ben ta kapela ben way o I chai me bangka te orang kapela ka kosol me bit
violence against women and children. O i-child pinpula-pulka, i-child no ya foundation in communities and the future stewardships. O agasampal child mapula-pul and bilwaya ki pukon ki nana child chiyak momotso. Wa child and bilkak as a kapse chiki yanga a child po child and kakela ka pasonet me niya rancha. Ari tangga menena and youth participation, youth involvement, and where people as a young involved the pukaki o kakela ka pasonet me involve violence against women. Kalau kami pin pausola eu kalalabak women batuan tokeki mana kapulabul Mr. Truman Malarda. Essential runway komuya mana kapulabul man. Ayuran mo komban muya kakam. Aya amu chimal matamataw. O iron kapal wach magpit. Uya kawa te lamay diyakan ilalong serika. Mua paya cisa karatakan ni cengar mo wang kupurakan korus muna ipacho pa soje ikwannya kupurakan wangi to put in perspective ya me kuch kasampal ho pokche ya Gemina society yo me kasampal ki yo kamene me violence socho ya me kuch mau na chahi community अब चैनल का कह रहा था कि छोपलोपुल तक चेक और स्मोपलोपुल आपस में कौन चैनल वो के तालु की फॉ वही इवन मैच में कम सवास की करना Alam kami kalalabak wach men batuan tokeki Miss Lululin Santos ni amuya coordinator and he found eliminating violence against women and can't take a couple in Micronesia. Miyoyer li the aramas mapacho irewi papa bisawas on araylo isang saman kapalwat. Kailangan buwan iban taulay ninyang Pajawan dari cuma sekarang mau pejabat, pergian sawa, dan bacaan je sekarang kan macam bermuai. Niai buya Elimination of Violence Against Women Coordinator nan kantor kapacapat Micronesia. Isai kunca te, hai cuma tetap pergi ranah buya kabayong ranay chaptatatok ng kanto kapatwasyon FSM de Micronesia sa ikinto may kochiyata. Pwede ay chumal tatok te ay chumal pukoy na yo wiya Women's Interest Coordinator ang the state government ay kak pachuan may kochsang kinyechon te ay pukoy tatok na yo. Ay pukoy tatok na yo pitata development ka kamaugan Song chorus में बिताताली, अंसा वोचा पोएकिली several kapaspasyang. Niya wiya Women's Interest Coordinator Bombay State, miya song koy me wiya tetatang koy me daudor o wiyala kosonnet pilihan sa wocha, ansa me kosonnet kamanaman lanan 2017. Premier Rosio Sangre Legislature on Kopinan Ayo, Marcelo Peterson, Itiata Task Force yo, po en apali te kak wiya kaysa man tatawagan apan ko sa nagkap. Aron tama sa wiya sa kapitulong sangkay te tarukoy kay roprot koy me kakan apali o sa wasa. Nandwen ay wiya William lead a woman's advocate, and so Chocho ilelang de liyaman miyacha
all me bilbak sawas me bitata mokut sabayra wiyaw yang rain. Aritami kapasaya te bacawan ta language songkan me I uyaya nanan so me uya pukoda tokan ayo second uya campaign ka school armelen ka schoolen ko sonnet namiya kamelele me mokut sabayra rong liyo sari uya topic tabil Iran mamasan me esto mga yung challenge bubig challenge mamasan ni ari when bil sabang cha dama niya te dama uya kokodo dama I pajuan mat matawa kunang uya mele niyan so magchallenge kak and face the issue tabil kiyang bajakpan mokit sabay rong liyo Sari, udan kayo mele kejalanan wewe kita watch mokut sabayran te uya kawan banana. Iwan matchmate tama saban. Kalau kau Aizawat cuman batuan tu ke kalau bagiu Mrs. Pelsiba Mike Aison ni omuya lawyer te som sa sebenarnya nasa konpan kosonet mia amu cuma case te program umio bakong sawaso na sayra te som kapalwat Kailangan moderator mo na ibang bacho ay cuma sa karanwaw men pagkita ibang dunia yang siya sa karanwaw kan men siya ngayon mo Tola songan sabang petak mebitata ni ayo ya song sawas ni bacho my lawyer on victims mebitata di kan mostly di once in a while Kenya or mostly di osari mebitata violence ikabungki kuan koruptian pedang kan ko dia sanjala we pokon na chai chapcha saya legislative mes saya rata kosunat kan memia namoy bubik. Jai bito do saya rata executive mesowen we are haray bukon ko school na bit we hilang the issue itself. And so what a bit we are ban habali issue bukas mebitata usiklanan mo ng komo. Para mo why men just generally state on we bukon men we are ban award ban aramas bukas akin when Valeria, kayo good first responders, so may some issue bukas kin para tanan kung Bombaya. Most of the time, first responders say public safety. Ari bali mo kung buka ko balian kat Kosunet kan kin legally amer kosunet men thief kan maraming kosyela. Actual office na binadani ko services kin say bali me binata pum. So me violence yung parta, ira sa bayra yung parata, sa un punta me, aramas mo ya, mokit sa bayra yung ko kailangan lead serte, ako'y bakol hapon. Ari, which me, ni ba yung mayra, ni ba yung civil part of the law component. Ari, hash po ko, nabitata, no watch, kis rock, na national office, yang muya issue me sa de facto. Alright, that is a good news me. We remember page of marangi merakakir rapakir boom me bitata instead of achaikin culturally achai culture and so koi sa malaman chayman kachaman we kind of label it to as a form of discipline which and so we say, but you want an national office numbers have increased. It's not a good sign because it means the violence has been existing, but it's a good sign. Me we put maramas tiarata me
ikak rabagupumi. Ari mungkin acting along this akin Nanjiang Apani, we treat this matter and Austin Legal Services as one of the important matters. Legal Services chingalan priority case areas na one of the issue. This is family violence is one of them. Are how bit we are gonna one pan lean report. When a bit for some white child and note me a fighting report, a question report. Are how me rather than choose report process me I can go through and some I can patch over. Most of the times I can work closely on public safety, with bits of and another time we nine public safety near report when we are essential number ye ira sabera ko parata and some as a pajuan la we sari a few times all manang claim some bukat yaw yabanda dog mesakin strictly anane itawin with safety di bukat o sari bukat bilkin we have sanga ensure me perpetrator we are not siwat sa pera ko ter kaida le maray mention pa siya wire ng pa siya one restraining order aritas eura payong kasampan sa kinanana chok first and foremost and so me liyaman para sa para to yung sa kananana po kadaw chok massive so ako'y back aranas bukas pin para to pasayame I'm okay. Imama icha imento force. Ari irawo bangkak yang we are crowned into force with violence. Kaya background para to and so much is sa imena na ba ayana and so much about bansari ko. That's just so good. Kaya background para to ramen bakit and so much all manage literally I was antatog. I was on both and we was and so much, which is temporary safe haven, and so much and restraining order. We have an asked that up and really depends on Anan and Hamanaman clients. Ask Pukas and be able to pinpoint out their safety first. Kailangan ko we have judiciary na miya pambayan sa watch and so may irapo catch me bit para sa restraining order kan bakbak capital ng walang kapo the court system that we have they prioritize we have ira pa yung kasambanan rin job na sananan restraining order for now my name is Pete ako nasa deal kay we have some case na bitatamit siya kasabang ngayon na rock o upon baray kay we have lalataran kailangan alam mo yun apa iban batuan bil koproyong ito kalalo yung community kapsawas alam kung kasalita batuan tar na mo yung civil Palian police first respondent rabin bukobi criminal mapangkap walian teacher bali buko ko kamu magal paypayan apol ban kakailaban rap kat patrolong ng malong pobo ama pangkap pelagis kaway miya baban tibata miya kalau baba lakom patrolong magandang Sama palgulungan makin patuyang ngay kung kakpil kasalita kung pildak sansa. Kailangan ang mabinata the specific law may indicate yaman kalugulog o yaman size ako yung kapachay rapalos. Hirapo ko pa dyan ang question na ito. Miya pala pag Moin magkaroon ko ng pambayan mga sa watchman. Question na ito na pali sa mga nilaya ko kasi miya ka pa nakalapos the fine the kapatya depending on
circumstances we case can buksa mia menon chow mia metis marara ni kasi ni pachamangay mia met February sa chow no lalaw mia mangtano lalaw ari manawabong mean ko bukon kasawiyata chanapiyata one chow ni size to number of years na moy kasambal yan bil kabasaya ng naman bit kuya bachay ng Bombay na bit mak moy na away man ang so waras na moy Bombay ang so mesang na raw kasking barata to mak kin most of the time niyawi irawach bit ko mak bit kuya menjana manang ako aking kaksawasakan sa sentencing na nagtatako na process ang so may panay na yung melad liyon na apil kong kakakis kamarata biyabat sentencing Kalaman may chay patulang kalalabak ayaw nga iman patuan tokeki kumay liyakan mauyayak nono mapilipan nguya nono o mga ichimag paton o kapalwat te opalpan kapalwat niya mga ichimag paton irobot siya uyay ro kasombal yung o nono man Jagak chok kita liyo mulut licaya Kailangan, cuma sekarang wow, duwecha. Porque eu nonoman, então façam palmeira. So saya cuma seradi, saya cuma pucat aman. Baca-baca ni sampai lima. Aku yang sawoja, porque eu façam palki, saman moket de, saman moket de. Sabay rair nakan parata ay dinajiyang and duweja ay ban abadi yang ay sari and duweja mumunay ban abadi yang buhay lawyer the attorney persiba ko sa yan kapan me ang so paros chay kaniya nak puede chay biya way yo de Kanda ka kapag sa Indonesia, we country yo ne yang say no Human Rights Declaration. Actually, plan ko pukon apaliya naman all the serkoros ya udan sa punaray tarajun pukode pung naman mas ari when Sabang ay udah kasampal ang may pwede may liyaman isa dyan ay cuman seryo ang euran tip kita pwede ya sa capacuan yaman te ya irakan te saman mokit sa berekta merong kawakilaan aman cuman seri te pin serbe na uya apot ang udah kasampal ang nonoman issue that irayo ng barata mong Chelkanos. Kung Mrs. Aison, ni umuwi nonoman kung kami lalo may robot so yay ro kasombal yung nono kan panay Hey, kailangan irawat uya ira kasombal yung niya uya nono niya uya auntie niya sister in any position mereka baca tabawa ika baca wana rawat ika irong rawat uya ira kasombal yung ano tami baca wana kita i baca wana issue wakchay namasaniya sa wakchay uya issue sambama Paritama Bombay pas lalean sa watch
Jay Koch, and so we all say, Kotkotoka psych led name, psych led complete. Jay Kotkotoka, we want the dog, you have kak, apali, eliminate. Our essential, near we are Ivan Bachoki, Niaganono, Ikamele. Asa mother, Niamiano, Kasampal, Komian, Kakarata, Sabanuma, Jen Kakarata, Sabanuma Chaseri, New Mo, we have a man, a Bangkok, Marangi, Asam Masak, and impose Makit Sabay, the act of violence upon anybody. Arian so yang song men sabon macai seri kan message on no kan namin bombe yang song men sabon macai seri kan bang koir tanan environment mga sa masako sa parki yang biasa mga pukat evan so sa melen kalian government and song men ni rongkas pang para tapo belok lautan so But the more every homestead nan numachay kan son kamaraini ki sa manachay serikan dan kak maraini the more rabang koyerta responsible rakak wayway kiyo asam masak koyo asam masak and so we bang yamet amyaw kawali banso. I really believe it really starts in the home. Chapsang na numachay. Kailangan. Kalalabaw ko dyan, hindi ko dyan tokeki, all ko sompal reman ito yan ka dyan siya yan. Tataw ko sompal. Ang maramot. Ni amawya baba tet pangawya ka ya amachimal ko to rawat siya ko sompal. Kaya uyay ako sompal yun. Papa mas, ngayon mo look at Papa. Sampai ban aja wanjen utan kamel leu dan coach mau ire juga para tale cairan watch kamel ban kesempal bulan wewe ki ben dia wa tamen dia ko pacuan te share me Ejep saran penini omelen tamen penini buku aku beli kesempatan ni riser pas abang memai kawi ini kan gak kaya rata mau lewa ora hari opportunity yung maportara chi kamen malang to la aja mau apa provide opportunity melan John school pancapta aramas pancapta wa kita coach Iva ending violence against women or children. Hari may image o kailangan. Kalalabaw ko dyan, tokeki, honorable net. Yang cuma papa mo iro ko chawya, iro ko sompal yun. Kailangan kami kaysa balik magsagaran mo. When I that was the driving force for me, and nantiya mo we had that portion. O kumalan bil mangi dan bil sansan, maniyan sa mi kapitilang ko sunatet. Aramas karo-karo-karo karon yung sponsor, masterbanage. Elan so gisme, Iwewe am former president of the University of Guam, and so we say or get the message across the importance of domestic violence. Nalansa mabini po ko katarato Professor Riemann or Sylvia Eliasab, those working toward their master's degrees. Roboto is later of William testify. As a as the saying goes, yung sangral men nan man tikulan. Nothing good comes easy. Arianso, may sa karo-karo-karo, may senator mato siya
My wife is my property. She serves my pleasure. My prasang sakon Bombay Proto, Bombay Witty. The pleasure is mine. The right is mine. So I told myself, what the heck is this? Labeling human beings, no offense to female. This lady is my wife, for example. She is my property. She is not my wife. Even I went so hard, exhaust every human possible effort to make the question manamala. Now we have the legal framework. What is next is to better it and to fine tune it. We had the amendment, the question when the best. When until and unless we are the question that come out when the best, eliminating is not will never be a vocabulary on the day. And reason ban so as a winning question that he song legal services, especially the mothers, pan kagan yang sawas. Ruwese winning question that I'm meddling a young legal committee in health, abanin o may author the bill, the legislation, abanin ko siya. Ilang section mo kamawala po yung tuwalang niya. Iyetira mi bilman ang patrang lala. Kaban kiya ng pungan section mo panragan uyala. Kalau ko ben kita kat uyala po yung trola o itiga koran lok. Niyan sa may patrawan lok. Kaya ito kalau liyete. Non-kang in testimony and so on. At the end of the million kitchen, we can camera put all of it. Rebuild Korea, my young and will tell what the end of the man. And when all men of Katakupo to Spell, I got lead with it. Even my van said the answer attorney as Sagarata, it's really Mahali. Or why? Because of the experience of wala will come. Panaral po ko, liya ko. Dami ben badruan kayong sangkila. Elimination will never be our vocabulary in this exercise until and unless kailan kasaladanin kailan kamawala question that may be here. And then we will have that term. Elimination. Until then, don't bother using the term elimination. But it is a dream. Dream on, dream will become a reality. Even nearer than me. Salamat po, Senador. Irogan ba, sansal pa kalaba po at may nanan sansal mo. O iman ba doon kalwa tatawag kulang doon. At siya chungal kam sa kulang kalaba. O iman ba doon tokagi melag moikan machumalan ko. Sangat jalan pukuan kawatak kusunet patulan na apalkan kakilatan kusunet. Niya isong may kinapapali kokat. Niya isong patokan pamumatan kusunet takamanala kusunet tabil kaway awareness kakilatan kusunet kan. Yatuan sa bulmachay Sabul man win pun bejiak, we have challenge the karam om nan the tongan of my sabul man bi the chumalan bi patut. Ariman patuan chiongi puegi chapun the top chorus person sampul. Pagkutan ko sila tayo ng patuan.
Bobby. Honorable Nathan Cook, Jabiata Namason, the Kawaikan Ban, Kalalakapot. Kalan kami itu aliran kepada niaralat challenge you met puiki nansa permaterial kawasan relaut artikel lima creativity warrior toke tiak ketutup kan image ansar ke senator and women caucus and ranting मैं kamakam siri padana penam kamakam airport kuigi sana tiada betul nan mulai marainet aramasa kau President Lincoln kati all men are created equal. Wagi someone concept marai buka we magdalene sa mana kita Bombay. Di Sarawak kita harus pona bete pelpe and bil pona bete niarlat ambil patuan kapatayan. Lepin gas in Mogilio kati Tami menaramasan wiya ya, ay miyan wiya naramas. Men makin, ay sisi main Bombay mami itu so. Ay ini men ni orang apa ni berbuat kasar. Kalau kau sentuh, Miss Santos, nyai sommer, komplain kau kapon tertongkan, mepet iral kabel, ya tuan. Sebelum Bombay jiak, how we are current the challenge you. How to make the talk. I want the dog. Apala mene. Anso magchay, mama sani, sabon machay jiak, mokit sabay rer, udana apal. Labalan challenge you me. Kay siya ngoy. Abu kami na Borussia na nila dapat de Iran kamau ya la mo sa daire de kachkala mo sa daire mo wiya mo banene wiya kabalanda to Ivan Karasaraski ay chimanta talk na 2018 I nagbachola nan weka pwede Ivan bachowan de Aiban wiya chuan kaskul magdata tapos violence against women tapos mukod sa pera wrongly ipabachayang sa arbuegias ngamen bonte ang utang kampung sa karata kampupur kapupuran wasalabalat ko naniwewe mo na kakaktola na next month talk nan sa pul makariwe Armia chanso ne labalapin way de chayban kosaya masani labalapin will tradition de traditional leader right de Pedak na koyamya sang rela balaga ko yawasa sang kawiyaw ko sochanan way sochanan ay way ariyo tanakan socha mangay kuyang kawewe yawasa mo kat sa pera wiyaw yanane way Abdama Mia sang 2014 Activism Family Health and Safety Survey na Mia Amanli sang lis liman nalatasampon kita can experience mokad sa bayrar sang uyakawin paluwar uyakawin and mga sang amin wife mkatan di emotional abuse
physical, mental abuse, pilihan sa waja sexual abuse kanya. Arutana kinakwal ansong kawewe o ansong tawla dadak nan way yome labala ko sa mangi na niya saman kawalij na niwewe. Pilihan sa waja ansong mukchay ko sa iya temasa ni Chiak kuchay kostene kamakam awia men Iran kawit. Ikosam ni banay te ipachosam ni banay yome kumbaki Chiak ay chumal papa pataki yonya. Socha manukwela is kowe o yawasa kaposangya o ang Chiak. Arigin ko lang wala stray. Abilihan sa wacha, iyang kami lelen me. Naman aramas, chungalen ko po me. Socha mukit sa bayray, techiak kamata, techiak me. Sapung kakamiyaw yung rayla, iragbanan sa namang pwede kita na irang gawin ko ina. Ariyagan kwen sapem, udan me ko chakwa yung arambil. Take us the run ko chay ba mama sa ni Iraq na bilada Chiak o kapachaya kasi wala mo sa bayray. We want match make up sa waski. Kailangan kong pagkalala ba po siya ang Mrs. Tyson. Yaduan Chiak akan karawala tawiya challenge o amay chumal ko niya sa mga ginitan lo kapal bukat na maleko. Kailangan, moderator, bagi berita ko katalagak challenge at kikapan. Kaya bumun kapan masasugay ang songan ang songan sa bento lang ng kuyaban raman po kami Violence Against Women, Children, or Men. Sunset, at yun po ko, sakin chapter so me irail me pinangyang report kan bachodo. Ari sama sakin bachoyan nan kaptulungan naman punte, kamuy-muy te, children support. Parang me sakin subay. Uya korang piome, it's really impeded tane. Me ko chiome, haranas ko tan, koer talade, koyo Chiak, berita ko esong saya culture, maybe Chiak, ay bin mong kabasaya, maybe we actually we have religion, maybe Sarawi, especially on some ira sa bayran ko bin pansera tan uya. Crown din kamoy-moy. Hari challenge the kapal masagin supay. Mas magin bajoto ko sen kaksawasakin. Miya nasa yung Bombay banda. Reluctance to Remen wiya niya may kuspil man kul rai to ko kis chow kayo weki child man ko be koyarta kamela lema buksarawi masani pakiyasa masar ko chiwa pakiyasa tama me ko yo magbiang kapan na no tama po mo sa mga patikasan. Ari miyo ka wewe one level in wewe na miya and so wash na baito ni mo Chiak o sa mga chay balian naman na Christianity. Tapi biyang irain magan manala sa waskan with reluctance, especially and so children abuse can involved or especially ang some kamoy mo yan kung so meron tumiyata yung inawan para yun mo para challenge bukas
bilkin naiskiata challenge na nachingon office that at someone we at sawas where bilanana professional counselor me equipped with the expertise me utamia expert in counseling when kakan kawait kanaraini arailana match where ikon matak all these kind of abuses me Miss Santos Casaleda, but at the same time iyan ki iyakis yokon working I have this value, I have this belief me whether than ajay machiako or ajay Christianity. Are karam machocho. Are dame the good thing out of this yati bentacho karam ka sakang parata we have sawas bilena naranas maybe that's the good news. Are dame sa kamelele ni action office one step the one step is better than zero step. Are sabil ano ki faith na system mag-share with the documents sa Western introduced system sabil ang ki faith na system west mag-share sa man kinawin kung pag sa kilang change o sabil ba one growth progress. Are mi bacawan kemes macam bang corporate sama macam lama 20 years ago, 30 years ago. Kamu violence after violence, I can say it was somewhat normal. And so much as we speak, we have progress macam kilang they're coming out, they're reporting, we're prosecuting. We're doing all these cases. Given all the challenges, we move forward, we work, we keep improving as we progress along. Uprami. When kailala in Patuan, yung kameraman John panel mamiyo ibang kuno ng biliyang kapsitiki tabulkasan sa lima kawikan magtaripat patrawanta ng wawang ponbay rangwat iyan sa mga tayo kag bilpatrawanta iroka makalabang ka sa tusay miyo sangray Bilmetan bagidaya so sang job na polka. Mensahe peitak kayo. Senator Pachuan me utana apan channel eliminate violence against women. Ni ay matmataw kamelele me imak chay ka kachikala sangan irayakan me the factor kan me magkangkak edeta violence may sa ini alcohol. Ibil kamel na kan may control ang sango abang kakyan kachikala moment all kaya pati kan. O ibil men sayerche moment how this is important on PhD yaka. Ibil kasapan hindi po ko Waki wajah dia pajuan me cep sang nan yung ibil wiya no men bil ong cep sin capan oxen song secek met nda agin kako se yang challenge li the M1 li I can pay tan ke watame so challenge li the M1 li wiya so kamela me kasampan chai bil pataki yang rice song section ko. Then a water ranage more schooling ita. O yes sarapin many let kita no school. Lakap men sarapin choro. Bilksin song section kay kamele lang akchay pataki yang rice moment apali li harang ka kirta o bilkap wewe pero pitsaw sabat
way, so kakailan ka kusunet kan putan Tapi kasempatan channel bataki yang irai picangka momen pokok bendi orang beruang ke li acai to mobil kayu kitch no budak bulka. Yang organisation yung palilaut kitch di chor, palilaut di oti kay, second piach talk second parwainan community kana sawan petak masa kenal song. So chor yang kumai atama kumai di chor ikanelele chay chukak wakit la chia kon ya wow o na pinanen laut moy yo ya pe yung chay kak walian mindset when ka wong ki channel wong ki yo ki kasampan ben di sin matchmaking yang kasale patalaman kailangan mo yung iban ira ka ba siya chibi ang big challenge ibinata kaidak patuwa mo bitata challenge nang bukata mo ira chibi yung may mga ba siya ang big challenge niya so masakin taulang na bukata daw wato face ka ng mga ko when it comes to the Saridor men alam mungkin sabihin sa spouses, the partners, yung parang survive ang so case yung sakla kamay na kaya pasantin sa rikan niya masa apalban sa rikan pisan tiyan ang nila di akay men aray livelihood dependent on all in common situations. Challenge bisa survive and so man para sa liyaman depend on employment and apples. And so with bachelor in apples, Osanre have invested 20 plus years of her life. And so case yung pinusapla yung challenge masa so by so charan institution and abali the place right lang masayo bangka miya payo mo karya source of living tapi sama-sama kami pinag-employment kami na namin challenge wa may what show mag chay kat-kataga actively kat-kataga ari miya apartment somewhere down the line one Bombay ban apariyala challenge ko and so what you challenge me and so men mas nasasawa kan kay sila pa siya masarapan yung sarapan niya parang message sa mga check kaya mau miyan sa which pwede punkto sa niya siya they will be looking out for each other but habang kayo back abay temporary pare yang one ajay ba sa wasara ng bukas when kiyang line look seek out daw harapan sa was well there's something for you out there. Alright. Pagawin pa, iparang ko na rin. Kareta, ako'y aramas nabinraban sa akin. Kayo, kukulasang kontumbi, para try to reconcile. Alright. There's so much could be done. Kami lang na yang kacuan met teach to do actively working on having the referral network met public health department and when it comes to these cases or
consult public safety, and then public safety work with people like us. And then after we done the process happen, Mia was happy to know. Just knowing the fact that Mia was at a bank mausa, it bank with Mia, beyond right confidence and stand up. Most of the time it's the perception that matama siya natin na okay, aring mo ita. May kukusa ngay po ito arita. Those are challenges in America. Hey, kalau nang comment, Miss Santos. Ay chumalaban sa challenges de koyo beta na Miss Luan kasalita, ako kang kasalita siya tango kan mamiyayo. Mo when me so cha me ko check ko ng space tenan taken Elimination of Violence Against Women Act Mia koyo sa mo check ko sunet miyayo kailangan ng senador net pwede sa mo natataw kan kawait bas nan barrio ito sa kisu. Men kasalita siya menan Kosonet na niya sa West Bombay State Legislature. Esto apaliya nga siya di maging chuanan gidi magod sa bayre debil stari. At na kosonet to abin niya wasayo magchayban apaliyang ola kante liya kante aramas na umuyata magod sa bayre ko sa mundiya ko ay kung kakumawala. Ari iyo pin chajan da document kachay sudya doon sa sala Aramas na namin sa wasko, may bitata iray no yata mogod sa bayre, kachay sa chorus. Di o, panay usap niya sa wasaba na nasan na Binyan sa wocha, ikamelele na mo inika kasalita, Bombay State Social Services na nanchiyang rin wiyata helpline, the hotline, me ansaw me kommer robots kite ansaw me mia yer mo kasabay rio wiya mo ka kommer kasaleta ka kuya apan sa website din siya open kalangan nasyali ng desira pioneer one sambar riyaw kung kakabapa ni telefon na niya teniyan sa watcha pwede kita me misspell si kasaleta Bombay State ban kawait sa wasin Activism Social Protection Cluster Working Group. Iray sumusong rayang koto na office kan koros, dawasakan koros na kabaliyang way bin aramas tuwing kamaulat kamauban mogod sa bayray uya kaunan banay na where health services, public safety, social services, pagkakasyayan, legal services, wasakan na kainan follow through on kabungan pilihan sa wocha, kuinin liyakan, kuinin sarawikan, pilihan wiya chowa and kuin tataw na apaliban natin Kosaneti Bombay State Referral Network. Bombay State Referral Network ko via tuwing pelsiya salita agangkin via huevo ba natin tatak pa na and kahit siya office in government office traditional leaders hopefully o bilyan nga faith-based group kan irayin ka pa na po ang apaliyang way Penian sa wocha ay chumaltatak kap may pachpachalale pukok kap nan kanto ka pachagachment suja niya mas ako chan ko Iran koerta ko image niyan sa wocha nan Bombay dan terkap niya Iran kan pachawan standard operational procedure on management of rape and sex health testimony wasakan na pinapaliban niya person mo iray action kanila training ko na data yamo munakan sa wasa tiyakan desarikan tebel all na dandelan mon muli o alsawas te bakisawas ang data mogit sa right
angka lain kenia. Pusangkat mia kue kecil wow nan bombek cil struk bacawan tercil struk kosaya ansau tuaca. Tuen senador ni ta kosaya ta na kecil ban sejak kosaya te kiyang bacawan violence against women. Kosorela sejak mimi nansa pun macam mangasa. Udana ban mimia ansau baca. Ari Mia just sang chocha mebel buya wana bombe state di kamelele nan kan be baca na kakan sa ramaskan de ananata jamo ebang nanane engkasan salta aramasen wewo bana office kan takasilu government sarawi o ciyak di kamelele me sang silu wash panta bana udana ka akwaliyata iramania mocha kalangan Kami ambil ilo cuma sangkom senado. Kami apa? Ayang aja paceng racoro. Men ko siya aja tepacuan when we're dealing with violence against women, there are reasons to why may jealousy tapi dengar and when we talk about jealousy anger, we're basically focusing on nature because that's our nature. Ari kami namak cailan ki pukuhan kamau yala kami sansaler o tabakin sansaler liya ka nanarayar na suwapat. Kapratong pang sumachok speak on behalf of program Making Young for Change. May kami namak tama diyo sa ng kapanang alcohol, the uses of abuse kan para sa mga kasali. Every sabi kong iya program kay pitata awareness of drug use. Dabil song kan kami naman may mga office o may panini socially Pilipin kaya nga ta jaka sampal ben outreach pukach. The project में each mobilable कनान की आई कमेरे में भी बैंकक से वैसे ककीरताने और कवई मोमन ending of violence against women. Kalahan. Kalahan kami bahwa moderate the sort kawit and a banana associate. I tunal kair yang pada kair itu mas udah naman organisasi ramata iman pada ngate irakan sansalata o sapalatan yola kayu irakan sansal mebit contributory factors on violence ye sakau the drinking or violence against women sansalata sangar president in Youth for Change. Contributory factors bukan pada saya sakal ni pada mengenai why sakal kan pun pe ia kawan kerja pasal ini bagi sabun sawan mereka ini. And yang so Western they imported sakal why kita tanah kasbuli kita yang mana driver cakap. We if we have to drink the drink, akan ma. If the drink will drink us, I can end up with violence of any sort. Elimination may batuan sakar kita. It's easier said than done. Iban keras-keras itu sunnah iban rawan kita within legislature o kamanaman ni re-accreditation pagdalo re-accreditation ano kamanaman re-accreditation bisu kaya ni kayo sunnah toto sunnah saman sunnah toto iuyawan sana legislature kayo patpato lawan na kawalu ketua ayah sama question itu kamu
with the sensitivity of the nature of the question. Then negative connotation, conclusion, then question at the one ready some ye a drawn pen of only to question at the one ready some ye a men panaway to our boat at the Esrogin Esroga Paita. No way Kapangian come with a son as I was away then against Saravia Waida. Maybe man came from Kila to run Kapatabat. Proper Pesaleta man. Siri Kairta, non-broken family, they don't succeed. 90% proper Pesaleta may they don't succeed. The Imanagila and Kalapush. So they are not welcome because you're pressured of what you said about it. Young as somebody they resort to broken family. Question that and so I said, Yatuana Taiwan Kakairata successful prosperity and area penny. Kensegla better future inches on better education, and this is inevitable or undeniable. Better future inches on better education. This being said, the most destructive, damaging is violence, family violence, domestic violence. Only no yang agi sirikan. Rimi bilban kemsan gila itu sawasan associate. Pag mayanan and ada yang kusunat to amend Education Act in 1999 as amended. Aiban kita lakukan itu, pergi domestic violence, and we have a curriculum and Department of Education tanan possible. Pergi ke school kan yang seberapa Queen Kayu, Queen Keriau, lalu Queen Kelimau, Raban School kia kesambalan. We school somewhere family violence. When they grow up, Raban, we are responsible parents. Kami segala ni melelo puksaraw masani anso me style kaya ni the Syrian anso me repeated anso me rekerta they will not depart from it. Imet itu mal Iran kepada and kaya sapal matai even ramat. Abangan, muna jayban kairala program ay batuan. Niyarala iran kawikan besainsaler, sainsalongar kecil corwen konpei meranwat. Miyayar sabun macam kusunet ma pali kapal kenalo tasapay rair makin kap kamatagala kain sa iswat yalan monokan tabil pabagan tabil regional selikan. Korea iwasan sa wascuco dumiyo magcayag sabulman kisang terpatuan sang kaway cuco tayro kasong palagan mapit sa kapal pugaj. Pilwiya bantatok o mapal bantatok pugaj patulangan walong kopong nabil sain sa long chay ranwat dumiyo. Wabil program cuco miyo mapit mapulapul nabil kanyang sa waso sa bantatok pugaj. Napuyan ka kairala ni oralap irogan koros may batuan aliti sang kawit kan mesensan sang panelist. Esainsal makusunat makukauta esto kukauta puen kawila panainay. Apo kukauta puen sa usap iray panainay koy maging lupalap kita sotay charakan maging kag alota sapay ray maging kamatakala nono sering tabil kakakan. Pen kawit kan mabil sainsal and bilgat kasalayang kecil mesabel macam cia kan konpei kaiden cia kan kamatakala ramas kaiden cia kan uya kawa ramas apa uya cia kan wa babana pali pegol o malaylay pun miya wasakuros capsangan panaynay patraway lang ng kausangkan. Ori kalangan ng kupurkoros bayang paypayang program watch o piniyay sa watcho kapeng togeki John panel ko yung original kaway
irogan esensialer peinanen kawit ma ang kausanin tuan pe men kalano kumain ang chungalay so o kawit kan koros pil kapem toka Australian Embassy pwede yang bajong chungada sa wasa tatapos pun kapoita o kalangan ng Youth for Change abel yang bajong paligan o kau nagtatatapos pun bil kapuyawi o sa wasa melet chon kausanin tuan pe o kalangan ng P68 Radio Conway Station Buyaki amay chungal tipsong dato wasagan makabayatan nila dato kosong balan ramos ayimet kalangan ng pupurkoros o kasilil naman